Mnogo se priča u Evropskoj uniji, debata je otvorena, priča se i ovdje na Balkanu, ali vjerujem da je vreme akcije. Mi smo danas ovdje, sakupljeni zajedno, da najavimo nešto što je već vjerojatno potrebno i Evropskoj uniji, a sigurno i na ovom Balkanu. A to je, dosta nam je od kvazi patriotizma, dosta nam je samo od debate, vreme akcije, a jedinstvena alternativa da se nešto konkretno promeni je socijaldemokratija. Dolazi vreme socijaldemokrate, vjerujem da ćemo kao tim spodeliti sve naše iskustvo, podupriti jedno drugome i da ponudimo konkretnu alternativu našim građanima. To vjerujem da treba Evropskoj zajednici, ali tekako sigurno treba našem Balkanu. Vreme je da vratimo novac našim ljudima, vreme je da organiziramo državo za sve, društvo jednako za sve i da izgradimo saradnju i na regionalnom nivou i šire od nas. To su naše evropske vrednosti, to su naše socijaldemokratske vrednosti za koje što se zalažemo i vjerujem da konačno već ima i decenijama kako desničari vladaju i regionom i Evropu. Promjene su zdrave, promjene moraju da se dešavaju, a alternativa te promjene je samo socijaldemokratija. Ja iskreno vjerujem i da ona siromaštija koja postoje i u Evropu, a ovdje na Balkanu je itekako izrazita, može samo da se promeni ako socijaldemokrati dođu na mogućnosti da vode vlade ovog regiona, zato što ne idemo nikome dalje ako dozvoljavamo da samo 2-3% bogatih, ekstremni ljudi upravljaju našim društvama, a više od 80% naših građana su ispod praga siromaštije. Konačno nešto mora da se promeni. Ova perspektiva imamo u Bosna i Hercegovina, u Crna Gora, u Srbija, u Makedonija, u Kosovo, svakako u celom ovom, u Albaniji, pa čak u Bugarskoj, čak i u Sloveniji, u celi ovaj Hrvatska, celi naš region. Verujem da stvarno ćemo iskoristiti to i zato koristimo svaka mogućnost, kao što je i ovaj summit socijaldemokrata, PES ovdje organiziran u Bosnu i Hercegovini, da još jedan put ispratimo poruke, da pažljivo građani slede ono što imamo da ponudimo, a verujem da imamo dosta toga da ponudimo. Hvala puno.